video hot na sim kin natin tu na hi delta to update kan bol ke den tu na hi tu nai cha iti ni chui tam det cho ka tapun delta d news reward ho ahong ke petain cho cho iti iza zat koi changa aban le ipiti ti mam chaban le a chaina lang le reward kamu ho withdraw dan hong kan bet sa den na ama sa in delta in lu nun lang delta lu ting le d news ai che ki din na d news chi dan ho cho sei ngai ta point i tam ta we se ta ni he jing de tan na d news ai chi tin chelang hai ga bel ten na mind ki tin lang an che lang chelai hi chelai ve lo jan na mu de hin it's for work ke ti ko na he chelai ho ga click otin chelai ho ve lo jan che reward na hong ke pe ho chain na he chi reward ke pi ho chelai ga ve ta de news reward settlement ki tin na en ve lo jan chelai hi achung pe na ho monthly reward na monthly d news monthly reward a he in chipai he chelai ho ve lo jan 7 chi chu july hin na July date 1 akona August date 1 ki ka sunga thilhong ki pu so akona chu reward hong ki pi ta na hong ki thleng cho koi chu first ya koi chu second hem thia chong ki thleng hin he chalai hi settlement hi chalai view the hin na he chalai cho si in relate item cho si hin a hin la kya hi check i bolai len akimu do the pon eptm ka phone ji mai the in na hi jong le tu chunga chu third place lai 8 for work kitina ga ve the chala hi third place ong ki changzo hi fourth price ngen ka chan hin choi na fourth price ngen ka chan hin cho ve lao chan 100 DTC ho dim set ngamon na cho aji chu choi ipj tam ta ki moham te le chala hi creator reward plan chai ve lao chan na chala hi na plan details ai ve lao chon chalao first price a hi 3000 delta coin to $100 cho na chi chu mi khat chang de cho one winner na second prize ko 100000 DTC plus $30 chi chu two winner na mi ni chang de ti nai cho abana third prize ko le 300 delta coin plus $10 chi chu mi thum chang de cho mi thum chang de na abana fourth prize ko velao jon fourth prize ko 100 delta coin he chu winner ko mi zakhan cho he ja chu mi zakhan an thlen je wa chu avel vela ki chang theina aji chu content creator ho ong ki thleng ho chu ong ki thleng do ho ko mi zakhan thleng zo lo cho content sim ho ko na mi zakhan an thlen zo lo je a chu he chi 100 delta coin parts avel vela ki chang thei cho price chang ho chana chila hi ai chila ya it's for work ki tinai ka vela kia hi third price khat to fourth price hi izan hamoi ka chan ti na hin na chila choi fourth price in anoi langa hi view be thei dinga hi hi le kilo ma hin ai wanga chila hi view mur ki tiong pun na atam be se ja history hi atam ja adol lo jong hin ten chila ho balance a khoi ve na lawang chan $10 to 3500 delta coin kane na he chu ipiti draw dham te le he chala he chong la withdraw ki ti chon click jing ti he na tun ani nin ga draw do tin na chi chu ka draw do pai hoya lu nam ti pa kan ve sa ki dina zo phale chu ko chala he na mu de hin na che 100 $10 withdraw ki ti tan abana 3500 delta coin draw do ke tana chalai hi dollar ki draw pa ho to ayong hi ino mala ki zu theina ino mala ki zu a sumso thei ta cho ai chu ho ya lu nam ti le chu ve lao jan delta wallet na delta wallet na lu hin langa delta coin pa wang khoi le chun na miner account a lu cho miner account na chu ho ya lu nam ti chu kan vel sa ki de chu ho ya lu nam ti na vet nom wa le bank on lang di new si close on lang ho mana che diu tun i khat pa cho $10 pa cho ho ya lu nam vet ma sa de na chi pa chu chlai wallet na khon chi wen lang chi chlai
USDT token ปายเวแล้วจนนะ USDT token ปายเวแล้วจนโช$10อมินจะโคกะคลิกแล้วจนลาย credit history จะเดหินนะเฮจะลาย loading กะงาอุตินจีน้ำมูดิวินนะ D news price กิตินเฮจะโค$10กะ draw จะลาย success ตาจ้ะตัวเฮจะอกุนายกะทดดอมีอกิจโอนมัวกะกิจโอสาเทนะตัวเฮพัดกินนะครับจุยพิมพ์แต่เลยDelta tu masanga update hong umcho namu diu hin na masanga cho hichi Delta wallet na dollar ho oma I thot do dinga la khon BNB ngai cho na gas fee adinga BNB ngai cho BNB kin na nei te ngai ji cho ai wa nga cho to hi first time na ni khana Delta wallet na ko na ni khana na thot masat na pe na hu fee lo de na free na thot the di ti nei cho tun bang chalaya hi toy ken $10 ka nei cho te ka na in tu hin chala hin $500 ka nei tai ti te he chi $500 cho mun chu ma ka thot nom mi ka ki cho sa no mai le he chi chu khat khat na ka $500 chu 5 time ka thot nai le chun one time na cho free one time na cho fee loading ai wa nga cho adang si 4 time ma cho free fee dina ama sa pen pa cho fee loading abana ali ho si chana abana live ka thot kin ho si cho fee de ti nai cho ai wa nga chu ni chi zanga bang cho khat veya hi abon che kya ka thot do jinga le chon ni khana khat veya abon che kya ka thot do le fee lo de ti nai chana ai lo wa jong le tu ni zanga la a cho tu ni zakhat ka thot do le fee lo wa ka thot do ta cho abana zali chu thot kit ding angaya le fee ngai ta cho zali chu na thot kit ding ai le chon fee di phana cho azing chan na nga azinga cho fee lo wa na thot kit theina ni khat le na thot masat na pen pa ho a fee lo de ti nei cho free ana thot thei di na he chu akizen na khat hin na update hong pa cho akizen na khat hin abana Delta coin pa withdraw pa 3500 Delta coin ka draw cho ya amam tia le he chalai na ve ti he chalai ko alai ho click ding tol tawon lang chalang anoi langa Delta credit details ki ti nai na chalai click on lang la chon chalai he anom de tai chi EFCD news price ki ti na mo de na cho 3500 success ki te tan chi cho miner account lu ne na he cho le mining history ho hin choi na date jong ki pin date 6 che date 7 date 8 che 9 date 9 ya hi mi khan hin an register tha ai la kilometer chalai 1+1 recommendation reward akimon na to hi chi D news akimu pen pa cha kho hin na tun ka balance ko choi tai 28348 Delta coin kana e tai he chi choi na chalaya D news hi chalanga D news content si mo chon na het diwa poimo chu iphem te le ama saung chu kan se e tan content sim diwa le Facebook WhatsApp aban le Twitter ki te wa hi boi pi dawen lang na YouTube ki hanon lang YouTube min content simun lang ni changa post ngai lo na ni hapta khana ni veham thum veham content isimai pu jong la hun ta cha ai lo le amhon asai bangwa cho akisim ding pen chu YouTube video to TikTok video to aban le medium ne he de na medium chu lai piti sei da thil post na ma na medium dong cho medium chi pam ti chu Google hol lo chan he jing de hin medium to TikTok to YouTube hi cho si chu ki ha sim ding adang ho chu ki ha sim lo de cho chi ja chu hitia na thil na post tho wa le YouTube ki sim lang ai lo ang le TikTok ki sim lang na TikTok na post the hin ai lo le medium na post the hin na hi ja chu hi Facebook ho alo le Twitter ho a hi chalaya hi ve le chan na ranking cho sana sang jeng thei cho ai la wala click jong cha tama tam jeng thei na ai wanga chi ipi bola na ki select lo ham te le Facebook Twitter WhatsApp ki te ho chu kisim ta lo di hi tia hong ke sei chana update hom cho chi ja cha bol ta lo cho hi chalai hi
ai piha chela result hung ki select ji ho hi hoya iti ki len ham na het nom wale he chela d news ana lu ting wale he chela prefer ki ti na na prefer hin chi nang le chen cho kho vela chon ichi video he star ki ball cho na star mark ki ball so ke cho he chi star ki ball ho hi ki select ti nai cho first second third na dinga na a hoi dom ti nai cho a select di wa ai chela nga hi het bai lam dinga a koi ti nai cha na latest pa he vela chon Twitter he ya aban le ba Facebook hi ya alo le WhatsApp hi ya na post atama tam cho ai wanga chu nangin thil na post zinga ai wanga chu ima chaung ki select lo ti chong thei cho na hi cho je a chu Facebook ho WhatsApp ho achana post wa la chan na post nom la chan a kho pun post wen lang kho lo hin na non piha na post ngap chat pho wa phat na su mang ngap chat pho wala kho pun a hin la pitiham ke ka sei dan pa cho nang hon hi chelai gen thei thei na post wa d news reward hong ki hop ting le I ma cha hong ki pi lawa select hong ki bol lawa la chan na ho gim na pa cho na gim naw na chol naw pa cho mo sia a chi ding pa cho ka dei lo in na he chi ja cho ka sei thu hin ai la na ho na post no wala chan na post thei na kho pun I ma boi na pun na post thei lo hi ti na he pun ai wanga chu a result hong ki sim na dinga result hong ki la na ding hong ki sim na ding pa cho akhat na chu YouTube me abana TikTok abana medium na hichang si chu hung kya sem de ki ti hin chi ja cho chu ha focus on ka ti thu in na a chainen d news video sim hi phacho mo he pun a hin la tu chunga jong chu a phachum lo ai di pun na ai wanga chu asong lang alam kai hoi neu khat si nei lang nei la anei ja ven chi ja chu a ma ho thil bol to na kol vom ho ai lo le mi vom ho thil pu so ta kon e ho thil pu so ai vet ka wa e ho thil sim dan ho ai vet wa le quality azong ki hoi zo ma ma cho na video ki sim dan quality ho jong hoi zo ma ma aban le information ke pi dan ho jong hoi zo ma ma cho ai wanga chu first second third ki to chi ki chang zo lo cho na lang nei na chu neu khat am je min hi jong le a kho point na cho thop pi pun ai chela jong hi velo jan tu chunga jong chu kyang chu a pha chum poi ti thei he pun aje chu third price to fourth price hin dollar chu tam ta ki mulo cha $10 hin na $10 chu ho suma chu to hi dollar man na tamin dollar khana kho cheng zakhat le thum akona zakhat lenga ti ho hin na zakhat lenga ho ajong hol ha etan koi man dollar mo nei lo hin na zakhat le thum mo an ki mulo he cha chu zakhat $10 chu e ho suma sang khat wal ti na hin na a phathawin aban le delta coin chai le 3500 delta coin chu mine tho di le chan kholang pe na I chang sen ki mine di en lang hala thani ho be ki sulut mai the 3500 delta coin mu na ding a hi ja chu he chalai hi coin tam nei na ding chu ki dei su ke hen hi ja chu d news content sim ho chan ka sei banga chu he chi YouTube to TikTok to medium a chan focus leo chan no jong fourth price ho be na chan wa le chan na kho pun fourth price ho chi chan jawang la chan lakhatna 500 600 ale 1000 delta coin chan ho ai mu jawang la chan aphana phat so me na delta mine ding hi to hi kum khat ho tabang bo hung wa dai tain cha chu phatian ki bolon lang kum khat le lakhat ho ham bo wa tan na kum kit 2027 third quarter September la ho October la ho khon flea market ding ki ti ni ja cho nai chai tan sot sapu ten na pon tho ten ki bolon lang kin zong a hi thei dan danin chalanga hi update ong in paging ka thing na aboi point a video zong aban bana na sim deu ten tu ni video di chan chu hi sa ten na